shop department. Naghimalad ko ni Jeneline. Oh, si Jeneline, si Chen, dili siya labing. Mulabing ra siya o private. Unya, ang iyahang uyab na si Jeneline nagid si Jay kuan kanang karibal kay ang iyahang baglis ningari sa iyang uyab. Unya si Jeneline buutan nga pagkabata, kugihan ug matinabahon sa mga ginikanan ug mga igsuon. Unya siya hapsay ra ang iyang kinabuhi pero naa siya mga sakit-sakit o pagbantay din ha kay na mga sakit-sakit. Unya bahin sa kuan ikaw maayon ta ka mugunit og kwarta pero na may daghang mangayo nimo so mahudtan jud ka og budget kay na daghang mga mangayo nimo. Unya ikaw pag-try og pang-apply kay na kay chance maka-abroad. Mo nay hubad sa imong palad dili labing, dili ka gastador, maayo ka mo gunit og kwarta. Nya ikaw dili sad kadalo, nya ikaw sad emosyonal sad ka nga pagkatao, magul-anon ka. Mo nay hubad sa imong palad. Salamat nay. Ikaw miga. Welcome. Ikaw. Ya daw po nay. Okay na. Ikaw na pasinday. Ay sana naman kay. Wa pa ni. Isumpay na lang sa iya. O sige sumpay. Basig makita. Nit. Di siya makita aning sumpay man ni. Sige. Kisay nga nimo day? Lani. Oh. Si Lani. Mo ni imuhang palad Lani. Nya ikaw dili sad ka labing. Pero mulabing ka ug kamurang duha kay mauwaw man ka. Ayo go uwaw kay natural ra man na. Nya ikaw kanang maayo sad ka mugunit og kwarta pero dili ka dalo. Daghang mangayo nimo. Bisag mo text ra, magkira-kara na ka. Mangita na kag paagi nga makakwarta. Unya ikaw pagbantay ha kay nay mga sunggal-sunggal sa kinabuhi nga di ka masayo kay nay manintal nimo. Unya ikaw sad nasa ikuan ka, nasa kay karibalo kay ang baglis ning ngari paingon diri. Nya ikaw pagbantay ha kay nay mga sakit-sakit o kay ba og nang labay na bani or coming bani. Unya ayaw og halahala pagbantay jud og nay manguyab nimo kay delikado. May gyud maminyo tagtarong parehang Janet nga kasal jud sa pari. Kinahanglan jud ha nga dili gyud masayo kay nay mga tawo nga magpakaron ingnon lan. Situon sa jud og nay manguyab ha. Tuon sa din nato. Wala bay marriage contract naka-attach. Nya ikaw lan paningkamot lang kay nadyo kay asinso sa imong kinabuhi. Pang-apply kuan para gawas. Unya ang akong ika-suggest nimo pag-chat-chat kay naay chance ka nga makakuan jud kag Amerikano. Ayay. Unya mo ni hubad sa imong palad lan ha. Ikaw lan emosyonal ka lan, magul-anon ka. Ug naay imo maginikanan di jud ka daw sa imong maginikanan ng mga igsuon. Moingon ra kani siya lang lan wala na mi bugas, magkarakara dayon ka di ka kakatulog. Mo na akong giingon nimo lan pag-amping kay naay mga kasakitan unya naay mga taong dili matinud-anon pagbantay jud ug naay manguyab ha aron natarong ang kaminyoon. Mo nay hubad sa palad ni Lani. Daghang salamat lan. Salamat kiti. Kita ang sa mana. Si Itis labing judness Itis nga pagkababae. Sige. Unya si Itis nagit si Jay Karibal kayo
Ang iyang partner, ang iyang partner gisunggal gyud siya. Unya. So naa kay karibal sa imong kinabuhi. Bisag asa man ka na kay karibal. Unya ikaw, ikaw tis, luoran sad ka nga pagkatao, pero dali ra ka maulian. Unya ikaw silusa man ka. Dali ra ka magsilos. Sa. Ana man siya ng kinabuhi. Unya ikaw tis, dili sad ka dalo. Good heart baya ka, maghihatagon jud ka nga pagkaanak. Nya, napay mga extended family mo hatag jud ka. Mangita jud kag paagi nga makakita og kwarta. Unya ikaw, muawas jud ang imong kwarta kay naman sa imong pagkagastador. Naa kay gusto di jud ka makatulog ug dili nimo kuan. Mo na mangita jud kag paagi nga makakita jud ka anang kuana. Unya ikaw, daghan kag laki sa imong kinabuhi. Basin humana ni. Unya karon pag chat-chat kay na kay chance anang mga Amerikano. Mo na hubad sa imong palad ha. Dili labi ay ikaw labing kanang napo imong pagka luuran. Unya ikaw kugihan sa trabaho, kasaligan jud ka. Daghan jud mosalig nimo tis. Nya imong bata tis tulo duha. O pag chat-chatis ha kay na jud kay chance sa imong mga Amerikano kay ikaw dugukog laki. Mo nay hubad sa imong palad itis. Ug daghang salamat tis sa imong pagsalig sa nagkauban pa ta sa big shop nga kugihan jud ka di ka badlungon nga pagka stop. Daghang salamat. Salamat. Sa big shop nya sila Janet, silang itis. Kung mga kauban sa una nga mga tugihan maghubad ko karon sa palad ni GM. Si GM niya ni siya na-assign sa big shop department sa komisari. Si GM labing siya nga pagkababae, pero si GM may mga sakit-sakit niya pero wako kahibaw ani og past na ba ni or coming. Unya si GM maigid si GM mupintada sa iyahang kwarta. Unya si GM naman sa daghang mangayo niya muawas kay wag yang maguhit. Pero bahala na lang basta natay kwarta kay ug nay mangayo na to di ta kahatag. Unya si GM nasa ini pagkasilosang GM luuran. Ayaw load-load GM kay mao nay maka-stress. Unya si GM bahin sa iyahang gugma naa siya karoy kuan karibal. Basig mo ra ni siya hinungdan nga mag-away mo ha kani siya kuan ra ni. Kay tao ra man sad ko. Si GM jud na jud si Zay karibal. Di mahitabo jud kay kita daghan mo tang babae karon so nao. Nyang kani pong imuhang partner daghan pong maibog daghang makagusto ko kay ang iyahang guhit na diri nya di apa diri. Nya ikaw jud nasa imuhang pagkapilian. Pilian sad ka o mga lalaki. Imo jung pilatison. Nya ikaw kuan sad ka. Dili ka hako, maghatagon ka sa imong mga ginikanan, mapinanggaon ka nga pagkaanak. Mo nay hubad sa imong palad. GM ha, labi, dili dalo, kugihan sa trabaho, ug luoran. Nya na sa imong pagkasilusa. Mo nay hubad sa imong palad ha. Ug daghang salamat GM sa Big Shop Department sa pag-welcome ninyo diri kanako. Daghang salamat. God bless. Michelle, ano Michelle? Adik lang po ang sana. Parang linis eh. Si Michelle. Si Michelle labing jud ni Michelle sa iyang bana. Nya kanir ba si Michelle na ipagkasilosa. Normal na kitang tanan magselos ha. Nya kani imong bana Shell. Nana siya kagahapon sa una ra man na. Wa naman karon.
Pero kani nagihapoy magsamok-samok ka na bang di kalikayan nga nagi maibog kay mo admire ba ya pugihan ganahan ko niya kay diha ra kutob kay kuha naman ni siya ron pitful naman ni siya karon nimo kunya niyang giunahon na gyud kasinsuhan sa kinabuhi kay naman sad siya plano. Ikaw karon Michelle na kay plano ako kahibaw unsa imuhang paliton naa adyo kay plano nga imuhang target karon ayaw ug unsa imong plano padayon ayaw hadlok-hadlok dawata ug unsa imong abot unya ikaw wa ko kahibaw ha ug nay mga kasakitan coming ba ni ron or past na ba pero ikaw gid sa una Michelle daghan sang mo kuani mo pero ikaw pilian ka nga pagkatao pilian ka ha unya imo jung kilatison nay manguani mo moingon jud ka di ko na unya ikaw ha labing dili dalo maghihuna-hunaon sa mga ginikanan ug mga igsuon maayo gyud ka mugunit og kwarta pero muawas pero dili gyud tanto ka nay muawas pero gamay ra gyud tungod sa imong pagka maayo mugunit og kwarta unya ikaw Michelle naa ka gyud plano sa imong anak nana kay giandam nga imong nahuna-hunaan pero magduha-duha ka ayaw duha-duha kay wa man tay kuan kita may nagunit sa ato ang kapalaran kita'y nagunit ug unsaon nato pag-asenso sa atong kinabuhi unya mao nay hubad sa imong palad ha ikaw naa sa imong pagkamadinumtanon ikaw madinumtanon ka nga pagkatao ug nay makasala nimo di gyud mairi sa imong mind nagpabilin mao nay hubad sa imong nataw kanang palad ha hubad sa imong palad labing maayo mugunit og kwarta emosyonal nga pagkatao ug naay makasala di gyud makalimtan kay ikaw madinumtanon mo nay hubad sa imong palad Michelle ug daghang salamat Michelle sa imong pagsalig diri sa ko ha God bless Salamat sa Kira.